hello Raje. Ballo gum video arkochun la chufani se kollavani akam se korujan. Ya akhi yola woliti rati ono bujai si girtin talon ituni talon na bujai si girtin ne tapo kamane do sai tion tiro jira. Abo wa jechu wa wali wa kablu san jechu ne tingo tu ati kam tikana kam akarta ta ba Raje kiya khobata jirta. Anki shumai da wal jirra si bas garu ati wol bulbai bujai si jirra intalon ulana kollate ta. Ulasi kollavnan ka akasan gori be ka akasan gori. Akka wali wa kablu san. Amma wasu kuruna da batime so itman jira haji sanifu atdeni khot sabak dirtu. Bakka mana do sani mana do da ha ti muchaw sani. Haye amma su dufa Yalla yita. Haye. Hello. Tawakkaltu ala Allah jetin demechun nim basa kan basus nim be rabbi to kuchana bera garu dawa shekha sanis narkerti dawa chichimtu narkera dawa chun yosan jechun qafa heller kat kata otade dawan chichimtu narkera sinufu dawa to tanya chun wa unta leba chun mali khay dulle sikarsi badu tana jechu yonan ndake basin dawa to tanya chun duain urada numam basa abadan wain akachiti saya telet kanechun wan saya lechun yo punya ko der ko babar sura punya ko der ko ba ida wakti sin lavaro iti arkaba oso bine zaman tdufne oso shaytan man tdufne mali firawan san ngorin hay tu biya jaybat tu bintun apa ta wotto takenya chuwa mata norere assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ta wotto horta takenya salam tantenya to onne rahat laga figara kata murte bakku asje tari snage socha ara tupi gadda kan daga tupi ajaiba takka malif nama tu natti me rajun qabame intaltechu wayechun shanta khisa qabdi wayechun uchu khisa qabdi yani wan sanjechun raju qabde yani me kamata nore raju oku so sobde chike sembe kan turanu raju oku so sobde chike sembe kan ya da wotto takenya chun duai gora raju oku so sobde dal san chike chut oku so nimbe kan kurban kun jala ko chun akechun ti alawasim baw ne kechun me ko no garbirati chun ala tibte chun qara oku kan bole khoba di me chun ni sakrate me kamata no da wotto takenya chun kabame hono kabame nya da me chun me kamata no re kurban kun da wara takna sai le chun akami vechun te frangoru sumbaze ti hai susra funyani ka besin to waqti breta thara de do chunni ba bata minni telefoni sa chu ba telefona asfurute me telefona chu yon gala khase chu itin jarraba takka itin lala me ya dawtu takenya chu duai nu dala heddu takke chu nare fachise amma chu halwa ka wantarate chu inini chun nu dabalamun osomi chofu yad jiru inis kabumun osomi chofu barbadu jiru qoban diemini duranin jeni chu mana kesa ke po ega dor kite kam tare kol fi golof te ro wet gote grupa satruan mo ro wet gote jiropte iro ega mana sente chunula chu kolobatte hola kolof fi tu garre chun vidorati achi bode chu wat gote chu grupa wala chite bodor kitemo iro akam tu pintun bi ajaibati yauda wotu takenya me hallin mali angaru tindaka nimbasa inshallah chu takarati damu takabasu dawan arkakabus dawan ajaiba hontatif inshallah chu nimbasa rabbi khiyarati tawakkaltu jechin garu worutu zakata gamti mana zakasitin go senne go temane jara sane chu akkar kabafnu go temane akkarte kakkamnu jo dawachi chimtu go chwade sanile siri chimtu yo garte nama guru batan dubbe jabat tanara pinno asatar mi derata chun ol bechun wane tu imo sonten dubbi takajra mi jo kamane reti raju wato waqti tejrohu jarana ngori chun karbira erge ja isro chin kutechu nafudi takaw qalimaqi nasin jahadji maharji akana gote wan kana kasetolo ha sohara kaseto har kaas ko jirti wonni to ni begatu tar kaas nama kaban ratti ni jetti begara dawo to kai
Eewwama kana qaama isaa jechuun harkaa qabadhuuti kana siin jaaladha maarree jechuun san keessatti waatu jira. Ani jechuun amma inshaallah jechuun ni baafnaa miti ni baafnaa micoos dhabnee isaas dhabuun hin ta'u garuu isaa jechuun ijoollee micaa saafaa jalaa fuudhee jiru jechuun gurbaan kun jechuun jaattachee jira uummata kanatti faayoo fuudhuudhaan takka ilmaan isaa fuudhuudhaan yoo isa gartee qabee kachinaan bisu ta'e dubbii biraati. Mana isaa illee jira jechuun jiraa fi garuu raajuu akkam baasatti numaan baasa. Abadan akkam baasatti jechuun arra numaan baasa. Haalawaata achiin dhabnee osoo isii barbaadu deemuu jechuun nama meeqaan godheef gurbaan kun nama kana hunda dhiisee jechuun kophaa deemee jechuun nama kaan asiin barbaada kaan asiin barbaada jee kophaa micoo jala deemee micoon kophaa baafatteeti akkasitti ulaatti qollofte. Ulaatti qollofte qabame mee akkamaa godhuree mee akkamaa godhu ulaatti qollofte qabamte qabamee jira mee akkamaa godhume. Waa wareerree yaa rabbii qiyya. Waa jechuun warrees keessaa kun jechuun siirii nama godhuudhaaf jechuun waan adda addaa nama godhuudhaan waan wareersee. Hedduu takka wareerree jirra hedduu takka nu wareersanii qaaxiraa fi kanaa wajjin wareerree daawwatu ta'an jechuun isinillee wareertan dhugumatti wareerran maasisu. Qabame raajuu qabamteetis ammaas qabamtee bire waan sanillee tingootu jechuun naati waliin beenu sun akkamitti dagattee sin jee barate akkamitti dagatteme. Daawwattoota keenya jechuun dubbii ajaa'ibaati dubbiin jechuun dubbii laaftuu miti daawwattoota keenya jechuun du'aa godhaadha. Maaliif jechuun nama kana dachiirraa galchuuf deeman kaa jechuun nama kana hunda jechuun dachiirraa galchuuf deeman kaa. Kun yoo mana seenachiin nama marachaa kun yoo mana yoo asiin kun isaas gaa mana geessanii wallee jechuun mana sana jechuun maraachuun dhaban malee takka hawwaatti godhuun dhaban malee mi akkamiin mana ol seeneetti boolaa hojiin kun itti qollaftee mana hojii dhaabbata kun dubbii ajaa'ibaati mi. Waan akka citti sanitti illee itti kan jechuun waan sanii illee jechuun yoo funyaan godhee akkuma baabara. Sila funyaan godhee akkuma baay'ee ta'u waqti isin lafa dhoo itti harkaa ba'a. Osoo bineensaa maan itti dhufne osoo sheexaanii maan itti dhufne maaliif irraa waan san hin godhin hay dubbii ajaa'ibaati ma dubbiin tun. Abboota wattoota keenya jechuun waan mataan nu wareere. Sumaan baasa inshaallah. Siin baasaa miti siin baasa raajii akeessa. Si baasu baanaan as deebiin jechuun ijoollee qaban ijaartii ta'e qaban bakka itti ta'e qabna mucaalaa qabteetti mana kee geessitee mana keetiin jirta jechuun lammata jechuun ammoo kuusis qaban jechuun dhufanii jechuun mana kana sitti buusuuf jechuun ijaartii fi ilmaan kee jechuun qabuudhaaf wanni hafeetamtuu jira duuba wanni hafeetamtuu jirame ati qabamtee mana keessatti hafnaan wanni hafeetamtuu jirame mee daawwattoota keenya mee akkamaa goonu mee malaa jechuun nu dhawa. Raajeen qabame mala nu dhawa daawwattoota keenya jechuun nutti nu sinaa jechuun mala nu dhawame namni akka warra beeku jechuun yoo mala nu dhooytan malee akka bire booda ilmaan isaati jechuun mucaadha jechuun qabee raajeen jechuun mucaatti jechuun biraan jira lammata jechuun mucummaa sanuu jechuun anna dhibee mucaan jechuun mujirma akka abbaati ilmoon xiqqoo san daa'imni san mujirma akka abbaati amma faayoo fi jechuun ilmaan isaa ilmaan raajee mucaas baafatee jechuun jala hunda qabu malee maal ta'e fiitoota biroota yaa fiitoota akka tapha reemuun galakkise ilmaan isaa illee dhiisu isaan illee dhiisu jechuu jira wanta shate waan godheetti gubbaan waan godheetti jechuun intalaa jechuun qabii mana geessu jeeni walleetti dhufee jechuun akkam godhuu deema yaa jira keenya akkam godhuu deema waa afaan wallaalee dubbii jechuun oromoo asii tana jechuun waa afaan wallaalee mee akkam haa taanu daawwattoota keenya jechuun du'aayii tana rurrubsuu dafa du'aayii nu godha akka taanu dhabne du'aayii nu godha balloon qophaasa hiraare balloon gamana deema jechuun balloon hiraare qophaasa du'aayii teessanii nu bira dhaabbachuu jettaniiti nu bira dhaabbadhaa daawwattoota keenya jechuun rakkamnee jirra. Ani waan hin danda'u jechuun waan gartee sheekni nakkanneen waan hin danda'u jechuun ta dandeessullee taatu ta dandeenyellee taatu dhaqee jechuun humnatti yaa wajjin jechuun uf bareegee jechuun ni baasa. Tanaala waan hin godhuun qabaadhaan dhaqee jechuun waan gartee sheekni jettan jechuun hundatti fitadhee waan dadhabe haa nu qabu. Santa waan naan ammoo baasuun yeroo lamu du'aadhaan nu bira dhaaphaa na jedhin jettu. Meettiin dhaa yaa rabbii kiyya biqilaa kaasisime raajaa kana. Wama rakkoo inni keessa gorta rakkoo inni keessa jiru kana hubadhu malee yaa rabbi alhamdulillah rabbil alamin hello Raje
ballo kun video ko chunu la chufani su kollafani akam su korujan يا أخي يولا ولتي راتي ونبجاي سجلتين تلوني تني تلون نبجاي سجلتين تابو بكمان دو سنتين كيلو جرا abo wa jechu wa wali wa kabru san jechu ni tingotu ati akam tikana akam akarta ta ba rajiya khobata jirta anki shumai ga wal jirasi bas garu ati wal bulbay wujai jirra intalon ulana kollate ta ulasi kollafnan ka akasan gori be ka akasan gori akka wali wa kabru san amma wasu kurona da batime so intuman jira haji sanifu atdeni hot me deni hot sabaka dirtu bakka mana do sani mana do da ha ti mutan ke sani haye amma su dufa yalla yita haye hello telefoon kun harka ko tagerte harka fuudhanii jiran ka telefoon harka fuudhanii jiran kun abo ya raajii akkana taate irraati daawwattoota keenya jechuun waan hin ta'u qabu raajeen kun amma qabame laal talaa wali jira ulaana qollabanii akkaan itti ba'uun qabu oggoo akkana jechuun kan amma raajee bakka isa taa'uun qabu jechuun eega jechuun mana san taate jechuun bakka rabbiin jechuun mana san rabbi godhee mana san niin beeka silaa bakka hin beene taate jechuun akkuma gartee amma sheetartii uumuu sheemmaarree akka kana gartee akkamatti jechuun alawaallee jechuun harka baasuu hin dhabnee bakka inni jiru dhabuudhaanii jechuun arrammoo eega jechuun bakka san jiraate osoo gurbaan kun itti dhufne gartee yaa rabbi kaa dachilleen fagoodha yaa rabbi xiyya namijeesi keetiin jechuun itti dhaqaati daawwattoota keenya jechuun du'aa inni godha kun gurbaan qabame ulaan itti qollafan ulaana qollafanii jechuun mana keessa jecha na burjaajitu jirtee jechuun akka hunda waitti gootala waan sa illee itti godhi jeetti tila funyaan godheetu sala bee wayyaa raajii ammaa sun dhufa kalaas rakkoon qabu ammaa sun dhufa hayyee daawwattoota keenya jechuun du'aa inni godha an deemeetti jira hangaan raajii baasuu jechuun waan mana kana taa'uu hin qabu kutee kalaas deemee du'aa inni godha kalaas.